bwanyuma ya gavumenti kureta programu y'emyoga kwiha abantu omu bworo baingi bakazahukira barikumanya ngu n'akasimbo kuruga omu gavumenti baitu batabukire obwa hati na bamwe n'abokurebekaho omu mbuga z'amateeka bakabitebya nk'okwori entumwa ya mukuru w'ihanga arikushoborra. Kugamba twashenze waretse ako twena twenda tikwe mbene twagira ngo abantu kwize abantu sente z'emyoga ahubwo kubanka ofisi ya RDC tukuba no kwenda programu za gavumenti zishikira programu za RDC zishikira mbene kandi n'emyoga wagamba emyoga wagamba PDM wagamba ibintu programu za gavumenti akumunonga mbene twefana emyoga tukajya ngo bamwe tubakwate tubaguze sente tubagambe bashire sente ezo icyo tukakikora tukimanya ahubwo twenda ngo sente bazihiyo n'abandi bayitungi witwaro kayiremera mugezo utarakuje kutunga kandi yenze cyo kwant complaining imyoga kahiciteka abantera bashikire mwente ngo abantu abo bije beshobore nzakwato mukoti babacaginge bashire sente za government zigakiho zigacyo musakone yabo abandi bitungi bitwara tukakikora kandi tukimanya kwenda ngo abantu bagareho sente zibatwire abana nabo baziguze bakora ibyentunguka ihangarito rwumzemo n'abantu baryo Dinari naitwe orkwebembera sako y'emyoga y'abasharoni yashobora nko kuwo muringo gwo kwihuza abanyagi bari kubakombata umurungi ngo konka nicyo kiri kubasa abanyagi nkabo. Ekintu cyo kwata abantu aba niyo kandi ndakucagira konka nabwo twaza gukoma office kugira ngo twabatabariza twahika kugira ngo tuzaha polisi tukore nabo agreement ningo mu office ya RDC tukore nabo agreement ko aratshoshire omuntu naba yahereze yo roni ye kare yatwire roni yo mwaka watagize rata omwasa shwireho kake nondi zatine cyasha shwire so ntubantu zo mu office kuganyirwamo kandi tuganyirwemo abantu kutkubatwara batushashura ato yebuzo omuntu nategerizo banzo mutware nabategerizo banzo zo wadiso. Orukurra sako y'emyoga ya tax operators Isa Makumbi nawe yashaba gavumenti kukwatisa abanyagi omukono gw'ekyoma ngo abo kuba bamwe nibabikora nkana. Tugasire nk'aba tax operators onka bamwe bazihireyo bine mentality yo kugira ngo cya gavumenti nikiriyo cya gavumenti kikugarwayo bine mentality ya kare bakayize zentanu kwa barya igeza bona bagaga bare barya bine kimwe bagira ngo eze myoga nazo zirizicyo nezo kurya karo garai so twine challenge y'abantu kutagarra sente. Dina hayongere yashobora nko kuhomze gwabebembezi kwehereza roni cyongere gutera programu y'emyoga hansi. Yezeho gutera emyoga hansi noshanga bebembezi bakwe haroni shanga cya person ni ntwara sente zinta kwenda kugara Secretary ayinibanze byata kwenda kugara treasurer ayinibanze byata kwenda kugara loans officer ayinibanze byata kwenda kugara ato muri yabo haburo wabanza mutashyu ushange myoga neza nkahi neza hansi. No harimo abanyagi Isa Makumbi yashobora nko kubamwe baganyira mu programu egi ngo abo kubo bwa hati n'bayirira miliyoni 10 rose umwaka bongerwa sente zatandikiriza miliyoni 3 gavumenti katwongera miliyoni 2 atugire kubaro kuhererekiro cy'ikoro tuherekero gushikama mu dure bwire bentu bari miliyoni 9 natwe kubona miliyoni 10. Baituwe horkamasho office habwa kazo district ahamize nko kuba kwija kugumza mu kutwara abanyagire sente z'emyogo mu mbuga z'amateka kandi yarabura bubona batakashyikiroho kushashura kugira ngo abantu abamwe babahire epapura hababahereza demand notices ezo kugira ngo bashashure sente indi it is right kishikire cyumwe abo kube sente kiryo mu mateka kugira ngo ukora zikozese zigaruke kandi sakwe baseguma hekoze reki yemerire namboyeno nabandi abakubabundo batakahirwe papura hati nimbatero muranga ngumutakari indeki gasha kwa sima na umumurikazo.